angang man mai makhong si thengjal laktana numitra tarani mukse amuk tawi faroidra isa si daro aroidra hai se ge ki balai ngonda matung da sai sugum su myam singsi hen bala patas kida emotional oiba pukning da family side ai puye do ai se dum online thin basu chatle aduga online thin ba chatle aduga halaga practice to nang lu sawe aduga adu daki phang pa paisa yum dagi pirak pa aduga dum khar kabak lai dum cha chai side to online delivery su to oiba yam wan hon ra ga oirak sin no myam the long bulletin tip na lep laitana manipur gi thodu wathok am di surprise oiba kya myam da mathang manaw naina share to gra matung da ngasi asisu hau khibinu mita imphal airport ta middle lower lak pada myam receive to na ba krik inna khiba adugum misak aduni mak asi Phundreimayum Awesh alumni makna participate tawrisina 8 international karate championship Netaji International Indoor Stadium Kolkata West Bengal da sanrubda gold achieve tarakhiba amadi manipur gi mingchat porakhibdani. Welcome to the Lilong Bulletin Top Story 7. Awesh alam da han bangjaning isi ming laifam amadi parents in family education gi kitang habi amma maktada agi ming Phundreimayum Awesh alam agi laifam na Lilong Chingkham makha amade agi apopana MD Kutub Ali aduga agi apopina Mistress Farida Begum agi silnaw marini aina hanne aduga agi khada isanupi amakhak lay mahakti mamingna sayadi kawe aduga mahaki makhada isa inaumpa amaga lay mahaki mingna akip makhadana inaumpa tombaduna munip kawe education se class 12 New Era Higher Secondary School lay class 12 tha jaraga hujik 12 lojare aduga Lilong Hawaii College ta first sem tawjare yam nuare parallel oina sanwa su thadok taba education su thadok taba 12 loisala matung da college ki level phu yoklak pai yam thagat ngai ne Awesh na han ba hangni si myam na khangi si Awesh na kari damak ta karate mi phu bas yam pang pra natraga boxing lady football cricket atop masana myam lady si khanda bi da karate oina khalla karate sanre achieve tore si kari deino adi karate hai base mayam na di mi phu ba han khale mi phu ba hai base makhan yame khatna bade phu ba hai ba ama haidi karate hai base na empty hand hai bane ba haidi khut ta kem yaudana self defense command tawgani aduga kamaina mi se kamaina lok tawgani kamaina haidi samna hai ba kana discipline hai bane ba discipline sida tawri se goina mi phuna ba se sport ki thak ton thopane sida haidi aina ma phuge aina ma hatoke hai bagi thaki adugi date sanga kan aina sport pam jaru bagi sport olympic ki thak ta medal lo bangam na ge tawjabane amadi himalay ba amade gi musalman bu awang thak ta thamna chat purak na hona bata yam nuai jare ado akoi Awesh ki fruit ta WKF en thar si kai ai si fruit ta WKF tha se World Karate Federation hai World Karate Federation nuai je the training to rak da wa ba myam me na ramne yum da di training to ramai chat pa khot pa amdi course ki support si matang kitang thambi ai gi se course ama head oza ku style gi head oza am le mamingna wangoi dene ma ki maming oza Tala Ahmad duga ai gi hek si turel wang da gi ai oza Sirajur Rahman makoi ni makha da si train tawjabane duga oi awa ba myam theng nei nu marakta chatpa lamla pa wangoi nung chatpa khotpa ta lapna khongna chatpa halak pa wana halak kholakpa di sana ba laga tat ka su sa ba yam pak phang khotabagi awa ba su dum theng nei family support ti kamai to family support se an ba ai se fast li ka su yam support to biram de du aina school game gi medal lor pa ta ki budi full support bb ai ma ba ahan badi san khona se thoyom da tar si achieve tor amadung da family gi full support lai mi am achieve to bhai society gi yam effect lai moi influence yam chaw society gi support ti kamai to no the negative support lai khira positive support lai khira tang negative support lai positive support lai adu ai punamak to plus solve to salaga aina chat lam bi du straight ai gi ningi ba pandam du thung da ya den challe yamna tele lai ba amadi khan ki ba my objective to my pak ta ya de no hon ra maram orga society gi negative plus positives influence me am the mix to salagi sana ai gi apam tu ngam na hon are have ni yam thagat ngai ni ngasi haukiba Kolkata da achieve torok pasina ta mamang da su tournament ke ada achieve torok khre ba gi paudi tai adu krai mafam da sanarui amadi kai ki achieve torok khre bi ai se Nagaland da 9 ISKF National Karate Championship tai bronze medal phangjarale aduga Delhi da pangthokpe school da silver medal phangjare aduga andak Netaji Indoor Stadium da pangthokhiba International Karate Championship tai gold medal phangjare mayam idwale Delhi da chatpa da language ke problem le ba kai ke wan wai thingare ai se language ke problem bude khara le hindi kitang phauna da ba to English putin ka ba khar khang phone no the wa ki ba journey chatpa da ke do ki ba do madi thinga journey chatpa da wa ba se yam thingnare da journey chatpa da haidi
जर्नी चने दे हारगा पैसा की खुदों चाबा फंगतबा अत्तनबा तंजा हाइबदो इचिलिनाव यामबनिना आई खकिसु हुनबे यादबनिना तत्नबा तंजा सु फंगपा यावे अदु वखन नुंगाइतबा तो अगे हाइबो फौखन किबे चलरो लिगन अदुबो पुनिंग दनिंग हन्नबो क्या लेतारगसु आई माइ पाक्तबा यादिन होनरगा माइ पाक्पसि यम नुंगाइरे ट्रेनिंग की अवाबा लेरकी डाइट चाबा खोटपा फाइनेंशियली असिस्टेंस दे कमाइ दे फैमिली न दुम पुबरा तो साइट गवर्नमेंट मेकेडी गला फैमिली साइट पुये दो ऐसे तुम ऑनलाइन थिनबसु चले अदुगा ऑनलाइन थिनबा चले अदुगा हलागा प्रैक्टिस तौबसु नंगबसु यावे अदुगा अदुदकी फंगपा पैसा युमदगी पिरक अदुगा तुम खर कबक कबक लै तुम चाचे साइट ऑनलाइन डिलीवरी सु तौबेबा यम वान होनरगा ओइरकपने यम थगन मखा तरकपदा अइना हंजनिंगिसि म्यामना खंगिंगिसि अवेस्टगी फ्यूचर प्लान से करी ओइगेन खलिनो फ्यूचर प्लान से ओलंपिक की थाकता गोल्ड मेडल अमुतंग लौरगा हाइदि मुसलमान की अदि इमा लेबा की अमुतंग अवांग थाकता आई कईदोगे खले लैबा पामे एसिप तोबो ओइजरो अमदि मणिपुर की अमदि इंडिया की मिचत पुरकनबा ओलंपिक का मेडल लौरकने हाइबगी टारगेट थमगा लेप लेतना होनगनी हाइबदुनि माकी पंदमसि अद अवेस ngasi की लेवल फाउ थाकसि फाउ एचिव तोरकपदा क्रेडिट सि कना पिनि आई क्रेडिट से आई ये ताकपिरबो ओजा अनि अमदि आई इमा इपादा पिनिंग आई क्रेडिट हम नुंगाइजरे दुगा लोइसल लकपदा अवेस तगी खंगिसि अवेस का मरु मपांग कोली क्यासु अवेस का पुना सान मिरम गनि मोय पुन दे माइ पकम अवेस खतनि माइ पकलैसि मसिदा करी मेसेज पिनिंगे अमदि यंगर जनरेशन दा माइ पकनबा ngang सिंग करी सोशल मीडिया दा जिति फोन पायरगा दुम लैखिबु मतम मांगहनबगी हैनबि यम लैखरे मसिदगी पोकनबगी दमकता माइ पकनबा अवेस कुम ओइरकनबा करी मेसेज पिनिंगे आई खलिबा आंगांग सिंग दा हादि आई याम्बा अमदि आई खाता पिनाउ सिंग दा हानिंगबदि अहानबदा मतम खंगना चप्पा मदि इमा इपाना हाइबे इनबा दुगा हाइदि लाइनिंगबो यामना लाइसोन लागी कैसे याम थाजबा अलाबो याम थाजबा दुगा इंखलक लिबा ngang सिंग निसागी कैतकी लापना लैखिबा चिन्थिदबा अफाबा थबुक नाक्ता तौरगा अवांग थाकता मयाम आइना माइ पाकलिबा सुमाइना मयाम बुसो माइ पाक पोस सुम खंगिंग बने अवेस माइ पाकलैसि अवाबा मयाम सुमे उनरे हारे अवेस ना हेक थमुइदा यम पेंदबा सिंगतंग लैतारगदि हेना माइ पाकनी हेना मिंचत पुरकनी इंटरनेशनल लेवल तो यौबंगमने खनबा रिक्वायरमेंट अवेस तो जी दरकार लेबा कै के अवाट पली इक्विपमेंट से जिम की हाइबा इक्विपमेंट अमा कितंग वाले दुगा बाउट अदकी बैग किक बैग अदकी हैंग रोप्स कितंग सुंबसे वाले सुंबसे कितंग लेरगदि कितंग खुदोंग चाब कितंग फंगगदि को आई अवांग थाकता ओलंपिक की थाकता मेडल लौबंग ngन हाइन थाज सराउंडिंग स्वाइददि अदुमबगी फैसिलिटी दु अम्बो फंगदि फैसिलिटी से जिम बुदि ले अदु जिम लेरगा सु हाइदि पर्सनल जिम होइबा फिजिक की जिम सिदि पाक स्वाइदा लेजि अदुना सिगी अवाट पंग लेरे सितंग लेर तारगदि अवेस हेन माइ पाक फंगनी हाइबदनि मसे कोगी ngasi episode top story 7 as yang biri chin now singna mating pangbi bangam targadi mating pangbi na ba awes kumba mi kya puthorok na ba amadi awesu awang ba level da international level da olympic yong na hon da mating pangbi na ba naluk na ning singjari thank you khoi now awes tagi yam khani janda ki tournament gi maru hoina karam ba country ga thengre dum tang hebi aise semi final da oman ga phunare do oman phunaba je hadi mana phurok pasu yaure do point budi mana इंगोंद हामदा माना पॉइंट स्कोर तवे दुगा अनि सुबदा आइना कावरगा पॉइंट अनि अमा हेलागा आई पॉइंट अनि फंगे माइ अमा दुगा लास्ट आइना थिल्लागा पॉइंट अमा लौरगा दुगी सेमी फाइनल दों कारे फाइनल दना आइना इंदोने कई मचाना मलेशिया मचागा ताय अदि माइ जेरो दुगा आइना पॉइंट तरुक फंगागा आइना कारे अदो कराटे से पॉइंट लौना होन अब थिन्ना काउना लोइन तौनरेने अदो खै ना ओवेस तसु थिलखिबा कावरखिगुंबा यापना गे हुगी यावखिबा यावे हाइदि स्वाइदा नंगन हमजु कावरखिबा यावे हाइदि फुनारमिना आइना तसु फुबा यादे मानसु तुम फुरे फुना भाइस तब लांथिंगबा चप माने अदुना फुरकपा यावे सोकपा खत यावे अदो फुरकपा दना ngамहौर अस यामना मनि रेगाय खनगिबा दियाव यावे हाइदि आइना इमाइ पा के अमसुंग हाइदि लाक आइ निंगिबा पंदमदो फंगरोय हायरागा तौबा पोटनिना आइनासु फुदबा यादे आई फुरदि नंगसु फुगने नंग फुरदि अनि फुने हाबे वखंदा अदुगी मंगोंदि हेनगदा मे हाबे पंदम लेजे करम कंट्री गा थेंग खिबदि क्वाइट टफ वेन खल आइना क्वाइट टफ होइबसे कइमा बांग्लादेश मचा सेम ते गोंद सुखन सो हलक्त्रे दो माजे तो माइदि माइ चंगदब अटैक चंगदबि ले आई नोइन अटैक तौरगा आई नोइन गमगा कनो माजे तो बिना दुम लेप ले सुम लेपगा एत काइदि मवोंग द लवर लेबा अद नंगना पकिता दिकि रो को ना फुरम बिवाने वखंदो हामबदा ता वखंदो पखलु भाई तारे हान बा इंटरनेशनल टूर्नामेंट हाम बा ई कतौबनी अदो अवेस गा थिनबगा पंग ले थोके मी यावबा सोन हलक्तबा नो आउट पुदी चते अदुबो अमा कई बांग्लादेश मचा दुबोदे खरबुदी सोय मचिन साइदा अंका थिनदखरेबा मासु वखन बुदी नुगाइम नाबुदी नारमने अदु याम नुगाइरे अदु मखा तरकपदसु हेना प्रिपरेशन तौरगा ओलंपिक लेवल फाउ द माइ पालकनबा
ꯃꯄꯨꯗ ꯊꯧꯅꯤꯖꯔꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ ꯑꯋꯦꯁꯀꯤ ꯉꯁꯤ ꯎꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯁꯤ ꯐꯪꯕꯒꯤ ꯍꯟꯌꯥ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ Thank you. ngasi laibak pharaba OS na mai paklak posita sina kan da famsi OS pak popi bawani masina OS ki mamani OS ki baba da han bahang jani che OS ta ngasi Kolkata da chatlaga Manipur gi mingchat purakpa gol lorak posita kari phobi ge puning ahan maktada agi sano pana chana ba Kolkata da sakhiba matam se namana gol lorak pise adu mate haraujai adu makoi maha gakta na te sakhiba je makoi mi mari ni adu ahum lorak khidabado agi cha sina lora agasu isana lorok pagum mane na makoi mari bu so aina puna tagasari adu ai isa sina hayeng loriba medalist taki hen ma mathak thongba da su olympic khok dang sana bang amaga olympic tu song tang loba haibidi asadane aina isa se thadok jari base adu mahaki makha da leiriba angang sing mathak tadi leitre adu aina sibai macha angko koirobani na magi insan basi awat pangak mandai sumi gi makha service am di tawbani na ado mana satke haiba matamda ai magi interest handra madi tawe ado puna mak to Allah na ngasi ai gi awat pa kya lega so Allah na khona man di sa si mai jalan di matung da so Allah na olympic ki thako da johan bira olympic sam tang loba ngambagi asa so Allah na puna sa gi mafan da pina bi oisno ai khoi mapa oi bai na su Allah da dua tawjari ado magi sana basi ninghan tana bagi da makta biak chatna bai da makta sibai macha morsu magi awat pa sil leitna bai na Allah da ne honra ngasi sigi thako de Allah na bidna mahi budi Allah na gari yam nuwaijare mapa moina yam wan hon raga macha sing soidar bu hon abda amadi Manipur gi India gi mingchat purak na Olympic ta medal lona phawba mating panga support tawraga macha ni pa bu hon ani haib si tawda aduk ki matik pen ba amadi haraba phawi amadi mai paklak kan hen ju thajai amadi hot amina si khoi chang ma mating pangge Awes po popi ma da ina mahang jani si Awes ngasi mai paklak posida kari hobi ki thamoi duki matik nungai je adu ai isa se wana nangna duki matik masik ta bangam nangai gi nen hon narakani matung da soilem pe phang ngam nangai gi damakta ai sa Allah da dua tawjari ai sa se suki matik wai maning thung khiroidra haibegi awab lai hanak kisisu lawakani haibadi Allah na ai jabi gene haibadi ai jasu jabi da nai mai pubugi re ai sa se ma numit manga tarani waling hidagi magi makhongi so eba adu daina ngama aroidra ina mana so wajai angang mana mai makhong si thengjal laktana numit tarani mukse amuk tawi pharoidra isa si jaro aroidra haibisegi aki balai ngonda matung da sai sugum su myam singsi hen bala ko tas kida emotional oiba puning da phangaroi da khalobe accident hek tournament gi mamang accident tho or matung yam wan hon ar ke dawse OS ki mamai so OS ki bawal su amde OS ki popi mama da su tai mama mo oina Olympic ki bawa mai palak na bagi asa tawba adumba yamna thona phaba mama am khoni OS na Manipur gi amadi meitei pangal am oina kari level phawda middle lorok pagi asa tham Olympic phoi medal lo pa me Manipur gi oni magi damakta Manipur gi mingchat purak na ba hon of them de mama ama oina mapa moina thodang yam chawi amde Olympic level for the world level for the middle lora ga Manipur mingchat purak na hon ani haibagi pandam sta hawda haniai leitana nuaijare